Right, ntuko ni ya ithano mweri jwe tantatu mwaka no ojoria juangiri jire mirongo iri na ithano mwakira nkatho cia mwanya mutegeri wa Meru TV ni weregero bwako no ithiritwe urina utuko bobwega wa mamana gukira urina thiria enjaga ya mwere bitikire mbagira ngeko kwata ogeni twithiro tugitagagira nteto cietu cia Meru TV rokeri tumanye uramanto jadritwe jakirara ntere mwanya cia mthiguru ya Kenya aria nyumene tukethira tukimurikaga na gutegera nkathiti cietu autoro kuona mbere kwa nkathiti cietu cirikite na gukinya na tukethira tukithujaga nkathiti The Daily Nation na nkathiti ya The Standard ntuko ya narua iri ntuko ya Alhamisi. Karibu sana uni bambetaga Denise Mutuma Muthomi. Hizi ni ntato cietu cia Meru TV rokeri Tambiri na rivoti yege governor wa county ya Meru Isaac Mutuma Ntoithinkia ntuko egoro narethirwe akirionga mushi zo mututiki sniper arari aringire mwekuru wa sniper nja yawe narantere cheka boito Kiengo East ndene ya Igembe Central. Governor Mutuma akiareka gitene kandi onga izi nawerotie muchezo gutigira nandi neba kuthika sniper na nkoroki governor aromba bamuthika mbere ya mweri jo mugwanja nikenda mato kathomba jomba kwithirwa jageti thona mbere amona babo governor Mutuma naonekene gucokia nkatho inene kire munini wa rais Professor Kithure Kindiki no ntobo kujukitagarira gwakira nja kana gwakira nyomba mwekuru wa sniper mureithi wapa narukono ru na gavana wa Meru Mutuma Ntoithinkia nareketie gwikinyia kapoito muchezo wa sniper nchambera ya kwire na nikenda kona aciari bawe o amwe na mwekuru sniper na tebeta na mbere turia nje sniper muchiyura yuithirite yuina kiriro amwe na Meru bonthe tuina kiriro no ntubwa kwithira umwe wetu rori nchamba yetu Meru sniper na mbere witwa na etwa na njira tatanishi ira mwankatha itu tona justice so tukuyite kwira family bando no turi amwe nabo tutaulwa nibo kwira mwekuru sniper tutaulwa iwe kwira aciari ba sniper ithena ngina bando no tubarikana Mutuma bakathite nuntu bagukiririe gitari urionthe mwiri jwa mwendo wao ethiritwa imucari na rikitie kuboria na ndibetikirie nikenda mwiri jwa komba kuthikwa na ntu bombe kunogoka na bete ngugine ingi riu twiyite nikenda mbere tu inspect murandi yu Excellency the Deputy President wetu Mheshimiwa Kithure Kindiki auto support wakira sniper na kinya barabara irana cio twithirite tukibwitha cia bill of quantities nikenda ibwithwa ende ndirenda kuwa tutika mwiro sniper forever nkiromba Mheshimiwa Ndan Mheshimiwa Muri County Assembly of Meru na kinya community iranje ne sniper na aciari ba sniper na mwekuru twitikanirie nikenda ruwa muno twambiriria kubanga mathiko wa sniper woni nke ya kurua mbuga mathiko wa sniper ya kila mweri wa mwanja kana ni adabu kuona loi kia kurua maoni yakwa mbuga mathiko ya sniper ya geta beyond mweri wa mwanja nikenda nto twita shughuli ningi no ndo kwoma nto yari ya nayo anto bakamenyaniria yo kwa tuika mbuga kinyarira tukera anto itukuthika sniper ima anto bamenyaniria yo batena thina ringi ende nchokerie anto bara bonde bethirite bari bathiete kioto kinkatho mbajiriritie na Mheshimiwa Ndan inkomenya no rumi no nto bwa kuthia ta kioto kia sniper na nto baka boito inkomenya mbiti na barabange bwinthe buthitangi no nto bwa kwithira brathe taira kana butheterete kioto kia anto baka boito inkomenya bwina case kotini na ndrendo bwa shua na arua butebwingwa ibokare twithirikari yetu ya county na kinya thirikari ya national ngina wa sniper kiaria kinyawe na kujirite nteto iji na kuga enda mwana wawe athikwa na nikenda mantu jari angi jo komba gwita na mbere na mathwani yawe yaite ngugi ingi tora na thina na ya maingi tora o mono tugo ndomba o mama
onto mbisi masibiriti atanegero mutetune atekate ate mama ende ngabana nengokoria awawira mweri wa mwanja mugakurukithie nonto wakwithiwa ote mundu tia maiti nyomba eta urita ngui ukuona wetete ukoria nembinda tia nyuma okuigwa nende batu twabumirire thina ira tuhonire ningona mureto thiurungite nawe agwemero yonthe lakini woni twena muri nejire thira mantu yau yakurukire sisi yo Ameru atwirire athiri mwethikiriria Ameru na mumenye kira kiuria kingi atwirire ndato cia kwaria ni nyingi lakini tutiomba kwaria thai kitumi nembi timwera yewe ta uturakwa imenya barabara gete atia batitete nguira na atwirire Miriam na ringete thimo ya sniper na atwirire thimo ya sniper yaurire nduke kondo gogweta tunyai tware na mutuma na yure ndeto yu kwandu au na gwa kusunguswa re Miriam aringaira sniper thimo atia na nduko no gwa tomete ka kribu kara mbushijwa sniper na ndijwa onete otethio kuma ki DP kana Deputy President wa Kenya Kithure Kindiki na wakirwa nyomba ira itite na mbere igiakagwa inene ya iga iria ikwirigirwa gutetheria mucijuju na bombe kwithwa bagikara bwega ninkurikana tuwe ofisi ya Deputy President oni na ndani mheshimiwa ndani Kili na mheshimiwa Muri tuitite kuria Deputy President muno tukibanga manto ya mathiko lakini twamurequest twamwira tutimenya kuthika sniper tutithithiritie family we untubura community kona thirikari nithirite ithiete manto ya sniper na Deputy President atwira era ndani Kili tuye twambiriria project iyi na antoba media ibokuona project ya nyumba wakira mwekro sniper nyumba ni project yendelete na itochokeria ngai nkatho nonto kuma au nyumba ya uyura itwitite kubanga mathiko nikenda turokia nchamba yetu mwana wetu na nthaka yetu ira yakuire kiru ya ira Ameru murithi wa banki reportera Ameru TV kuma ya mwirigone ya Igembe Kabuito tukerekana na rivoti yo twerekerekere rivoti yegeni aria akari kuma ntere chia makoa ni wa dini ya Karamande ne gishika bunge gya Tigania East ne bachumirite na gucokeria mujumbe wa ntere jinkatho urene mujumbe mpuru wa buri nonto bakubathondekera barabara ya kuma muti utekerera monka ntere cha mukwani gwitakirikana na arakuringana na karibaba bagweta barabara izi itethirite ikinjoka kagita ka miaka 5 ikorukite ni unto botumite akaribaba bakethira bakenyamara aranande bagwete mheshimiwa mpuru wa buri na ithiritwe akibarita kiri kenyamara giki nyuma ya kubathondekera barabara bakiuga bakomba gweta na mbere na biashara ciao patikuthangika akariba mukwani leibocha na nturiri thronkirite ndene onde akarama gicumbu getiganisti bachumirite na nkiru inene na kwithira becokire mubunge wa Mpuru Bori nkatho ni kubenchera barabara kuma mututikirira mwanka mukwani barabara ira kariba bawite gukumira Mpuru Bori arite ni mwaka 2013 mwanka mwaka 2017 barabara iro yarira mwicho kumba kwithira ikirimwa na kirime yake 5 yakababa kuma mwaka 2017 mwanka mwaka 2020 na ile barabara itarare tongo mwanka tha Mpuru Bori mba kwithira gichokera no kumba kwithira kibabudira barabara tuyitia tuina nkathu nene cia mheshimiwa wetu Mpuru Bori onto bo tunjira barabara tuina miaka 5 nyumene kuma ria mwetu 2013 ile barabara irira kuinjwa na ruwa project iringe ciaire ile la barabara utruba mibwithwa lakini tukatha mheshimiwa Mpuru onto ruwari na rito tunja barabara yetu na tukabwe tuantu mukwani tuinde tuina nkatho muno kandethira barabara ebwithitwe yandingithia na inya muno liungite onao ndethira barabara ebwithitwe bureta bwithwa
ndaua na ndethira antu barabara ene ndaua kambari otuko kinya mheshimiwa amenye kwingwe ya kurita kwa mwathani amutharime muno nontu kwa kuturikana na kugwithia barabara no raundi mbere era mheshimiwa Mpuru ari kunenjete barabara ye aminja bwinkanya sana ne kagwo muno no te muntu te wira bune itarira mheshimiwa Mpuru ari ku raundi irenge akia kuyotura nontu barabara ye ira amibwithia ire class ine kyali embe ya kabisa ya bere 2017 barabara wira chokera thuka ringi ne ya tiwa marinyera thuka wena ukue kabisa ire class ine kira kyareo ira choka irathuka irethirete sasa we irathuka buru wena ngoyo aritete akaringithia nkoro cietu na mwanka thaitu kuba tutekira imweshimwa Mpuru Ntwaburi mweshimwa Mpuru Ntwaburi na aritete ngwe ikaringithia nkoro cietu na mwanka thaitu ribo tutekira turua mweshimwa Mpuru nkatho ni mucokere na arari no turalilia barabara ye purebuthetwe na purendeleta na kubwithu tukaigua kabisa mukuru na utushughulikira loine oma ya kaboboteania kariba ibombete kwithira kimenerio ni mubunge wa mwaka 2017 mwanka mwaka 2022 bakiwa nethira gita myaka 5 thiri nontote mendelo bombere kwithira bakiona kiriwe bakiwa werubura bena buthaini werubura bonete itirampurure aritini itirambere na thayomba kwithira gichokete ne ringi barabara yetu irari na marinya twari Mpuru kamenjete ikaita nywe Duareke wethiro nywe naibo nontu kuwa nkeriara ndaibo kwe muntu kuthuke mweshimwa Mpuru kana muikaikia kiara rira muntu kuthira ari kwo miaka 5 barabara ye nekiri milioni 4.5 ne atiro marinya bila twaoria kioria itiangasi toringiro achio lakini ruareto rera mweshimwa Mpuru atubithire barabara akeyaini yetie nontu imutongori mwandiantu bara bangi batwire kuo itwabelenka muno twebera antu bonthe ibachokeriana ndisku nontu bwa ugumu bwa maisha lakini turelenga na twatwika ari ya twira mbunge ne akulukirie yange ne akulukirie ndisku itaya wa mbecha kathe muntu akeyo mweya okwalelia kalelia muntura mukia kabisa lakini Mpuru murungu wa mutharime nontu ndakwalelia kalelia muntu wa mwicho buru mwathani amutharime muno na naitire wau kura cietu twina cio mibukone ingome abakeya na tungotole turabayana lakini inkwenda kubatangazira barikia kuya marieto eu yonthe barichieta itokumenya bobweya kabaruti kenda beya kwangangia lakini antu bakaramatichia iba kumenya boya githako ingwe baruteri na ito kuona ngwira Mpuru arutete uthebura karibaba wite barabara yo nombe kwithekire ikubwithwa komba kwithira kibatethia nene nontu manto mengi abomba kwitha kibwithia bethaira betumira barabara ikinyana bokumba kwitha bagite skuru na kinya wiche meya na kotokolomba kwitha kiumanterei kwa yansa nontu ba tubithia barabara onro moe kundikira kalonda mokwa mayangari barabara nei utatira kurara barabara nei na ngari aibu ya mweshimiwa nontu baku tubikiriro keto tubithire barabara mugwani ni etwera etule ya tukanywa tutuma tukara na tukanywa nontu tulutangwe akubegera koto ya ndiko na yondi bonto kona nyabware nyamweshimiwa bituko ibu ya nontu nyitwero nyangwe yo tota mwathani mutharime nontu no turikana Mpuru kubwithia nontu boya mumato bwithira barabara hii lakini twachokia ruwe cionthe barabara ene ringi itamaliza siku 3 rwe rwatabuka tukenja marinya tuturi marinene ende kadombe project cionthe ire ina rwe mukwani yo kana barabara ene tochamanie ni tukenjumai tore ina twikira rwe ome barabara kenda barabara thuka rwe rothuka rukabwithira wiri tukuthukia barabara ngai atharime mweshimiwa Mpuru ngai atharime ngwe ciawe atharime tiane yonthe ya mukwani niyo barabara era etowete antu baba ingi betu barutangwe mukwani ya gwichia maiya kurandiko kaoto ai niyo anda betu batethukaira bara batena ngui niyo ntu boito kuwa barabara ebui na watilite karama na njira nene muno
Kuwe ndito kwa na ginya antu baba ende antu bara bari ya utheri bakaura koto na bakaichia maia na bakabwithia mantu amea akabobotiani barabara ya kuma mututikirira wita morokenio kulukiro rumo nkafakture mbaranga kinya ona ambirite kumba kwithe kibutho kulukiro tongoria bamporo wa bori nkiripotira Meru TV kumatiani betanda msumoturia wadhirinja Mutegeri kagitene karia akariba nterete tigania East bedre tabagichumiria na gikeno gikinene nonto bokuthondekerwo barabara ni mujumbe wa nteriji mpuru wa buri nabo akariba South Menti kirapari nakyo ni kiriro na guteta nabo ni nyuma ya tumiri barabara ya kuma nterete mwamba na machikine guchumira kuthondeka barabara ile kurukagira nteriji gwita ngongo monka nterete kinoro ni kiraba kuga mujumbe wa nteriji Daktari Shadrack Mwiti na aremeto ni kubathondekera kuringana na karibaba Shadrack Mwiti nethirito akiremwani kugishiawe na nikio tomibara akari bogete barichumire bari bongo na gutigira ni bakuinja barabara ezi bakirikiria na kana bakiaria na metha nteto ya Meru TV akaribaba ni bogete ati kirikithirano kia mwaka Jwangirije 27 bakethirwa bakiabire Shadrack Mwiti gitine kethirwa atemba kwithirwa kuingia mawira na jara chonde abekera kagitene gakuringa kura kana kagitene kare karega kampeni cia kithurano kithiru nabo akariba machikene ireri wandine ya bogeta ya baruguru kuma kirigisigo mbuge ga South Menti ni baumirite na kwithondekera njira iria kurukite kuma kwa mwamba gwita machikene iria kinyankuruki kinyaga ngongo monka kinoro ni araba kiaria na metha ya nteto ya Meru TV baugite bajukitie tagaria riri nyuma ya mujumbe wa guntu guku Daktari Shadrack Mwiti kubatejaniria kuma kwa mwamba kukuruka yeta cukuru ya maskine primary gwita ngongo gwita kinoro barabara yu nituthangikitie muno no tutumba gwita na barabara yu nande tukithondeka ira njira ucio itukunoga muno asa bate turi ekuru nyina wana baba aciari bana baba turithondekera njira twingwa aciere betu batikumba kinya ikwitira njira nezi na ana barita bana rimwe kinya bakiremagwa ibona barabara na ndikio tonera nuntu bubwega tukaithondekere njira twingwa njira isi athemire na aja kona tuthithia njira twi batwi utengugi ayuthi batina ngugi na ndi atukwenda kuria Shadrack atiri ethira atumba na ngugi atwira tumwite tu 2027 twikire onge uria komba ngugi barabara ni national government na barabara ni linkite tuna institutions ya thirikari iria tuna maskini primary tuna maskini dispensary tuna kanisa iria na barabara ni tugwathire ni thukire buru niki tutemona atue tutije na aretire indege yake tuona na eguru na atu aja kinyeria ritomba kunira na itukumuria na riganire tu batu kabisa na tutigaye gutangu tutigite majani twatiga gukama tuja kuithiria njira nkurukia karibaba nande ni baugite batina wirigiro na mujumbe uju nyuma yawe kuremo gukinyaniria mawira ne jonthe jarethire agikanira na aringi kura baba Shadrack ndenda kwira Shadrack uju 2027 peu no peu tonto atutethagia buru asikene kugita mugite no riru ibatue ngugia bane ukara Nairobi eja tukona kurukite na iguru 2027 tukamenya ura tukathithia undari wawe na mwangana ndi ntikugwa ndi na imani nawe iturigari muno MP okuku atura etirite iguru bwana Shadrack na aturirwe twi yuthi na aturirwe turi antu bantura ni ara bakirikiria kinya bonenie kurega kugwatanira na finance bill ya 2025 iria bakuga ikethire kiinyiria mukenya wa kawaida bunene na turira MP jetu jonze ja Meru ija umare na jamwire ari bati tukurega number 2 itukumenya finance bill ya 2025 ni jita gai na kirose zile cia tuma agency bareta thina last year those crosses are still there basireta indirectly batonyetie na njira ingi so itukuria mujumbe wetu tonto kwina public participation neja na atwire kethira gete ndogo kiu tukumenya turaturaga kana atikurukia
akebe agurukia cici yawe nau ngugia na gwitira iguru gwita gukurukia finance bureau Nairobi na gukaragia raisi nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Mutengeri ni kwithirite kuri na kurega kwereanwa gategati ka bimwe byikundi na bobo ni nyuma ya mbechi ile cyatigire kikunenkanirwa ni thirikari cyo gutetheria ikundi bya kaunti Meru guchukiria kire manto jage biashara kurega kwereanwa kiri ugaibo mbechi izi kuringana na mwandiki wetu Ntato MC Mwitonga ororombere gukinya munkantere chega koromoni kiri ekuru kana ge ikundi byekuru barabethagira bakende matunda ekuru baba ni bonenya kurega kunganiro ko ninjerere ratumire kugambe chizi ire chithirite chikinenkaniro ni thirikari ni kenda chiko kiri ikundi bibi kuringana na ekuru baba ibombete kuthira bakigitwa mbecha ira baranenkerwe na nande bakiuga kana bakimeneria bamwe batongeria bao baraba kuga ni bombete kuthirwa bakibagita na kubatunya mbecha izi Wenda bari yake Meru kana songo Kiswahili nibwa kwa igukura igwa mume ni akaribo gakoro mune endia ba machunkwa bagiteta ni untu bwajara bakurukirite nyuma yao kwegwa mbesha. It's just a modern. I'm speaking on behalf of atu wale wanausanga machungwa kwa hii soko. Atere MC Mwitonga ake no ntongirira ciogare 41 ngiri 41 minus ngiri 12 anto bande enda bambere imbechi ya nacio tiara ngiri 29 sitonyeke muntu omwe toteteri nyamo chamani toetere oto karere oto mya umere ngiri 41 kora imu ira imu twarie no athimo buru mokoyo kwa ira imu ambera anenkera purete atweri na no asa ina mbesa ira au ngiri 29 ire kati otweta inyake nini atora nkore 29 bware twero tomboka twana tonenkero mbecho ya anto ba kwa ba kampenira purete atweri asieta achi alende wa machungwa lakini totatu kwana kieni na tothurana kanto baithura bongwa wendi boko nderenda kuwa atere kende keito buruna arore nyathera parliament ore kana tharaka batu section yetu ya machungwa toretero ngiri twero kengiri 41 ira cia release oi mwesimi wetu ra raundi tokobatera kuretero mbechi ukieni ne tokagairo tuinde na nke ari unte kango ciareria union biabo anto ba machungwa kenda banenkero mbechi ire iko batera na bagaero na bero twetete o na muntu omwe ati ombo karaka nyumba Adieta ya kwambeta wa Eva Mukiri remokari wa koromoni bedakia machungwa amachungwa na sana bibi mbeta atia pendakia batwe tukwena aru iro tukwaira mbechi ira kindekia ire atio gakoromo na ara tauni ara watu gakoromo na bairwe sekta ya machungwa ya matongoro kila sekta ende batu sekta to ya machungwa na arua to awa ngiri 41 ke ngiri 41 ira imu wengo wathimo to muringira thimo ngiri 41 ira sige kuya anto ba koromo na to airo muntu siringi mana yana ya ile anto 60 to airo ngiri 12 ngiri 29 ira inasieta to gori ra imu atere mbezu no asa ina chukenda sieta ate kinya koromo ne awo ipire tekatwiri ata ina mbese ile ko iu angi tuero nyumba na sekta to nyumba to tuando na twaki ou kanyuma ntoma matongo iba tumato nyumba to bai kwasie bakara ende ketoka machungwa kakara na mto omwe kakara na bilo teka tueri nuare agengiri tandato omwe baka takara rangetine ana ko bane deti ibito mambe tsire makoya keki amakia ntoma machungwa to ara wa mto kanto kanini kana bautu tena otongo to durane kaere. Haya nija unejo ndarikia kwithirwa nkigua ni kuma kiri ekuru endia ba machungwa thokone ya gakoromone aria nkuigua wona ithina na waganingi nyuma yao kwegwa biria baraegi na ndika bakung'ang'anira bakirujaira ntina jange mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndene ya thoko ya gakoromone Mutindo Kangangi, Meru TV. Riboti ya MC Mwitonga yegie mateta ja bamwebe kuruka na ikundi kere manto jegio gaibwa mbecha ne guto kinyira muthejo Ntato cietu cha Meru TV rokero gatakuraza ngethera ngicokagira na manto uraza kari kire katheti cietu kire katheti The Daily Nation na nkoroki katheti ne ya The Standard.